Wara xhur ta' stennija bdiet titlaqqa f'Malta il-konferenza Trojan Horse Was a Unicorn bil-parteċipazzjoni ta' 1200 delegat minn madwar id-dinja li jaħdmu fl-industrija diġitali. Diversi preżentazzjonijiet minn kelliema meqjusa bħala l-krema tad-dinja f'dak li għandu x'jaqsam mal-lob diġitali fost ir-rappreżentanti ta' diversi kumpaniji li hawn f'pajjiżna hemm dawk ta' Netflix, Walt Disney, Ubisoft u Lego. Matul l-aħħar jumejn dawn il-kumpaniji kienu qed jagħmlu qatt ta' intervisti f'dar il-Mediterran għal konferenzi bilan li jingaġġaw iżjed nies fis-settur tal-lob diġitali. Waħda mid-diretturi tal-Lego, San Christine, kelmet dwar l-ewwel esperjenza ta' din il-kumpanija ta' fama dinjija. To see, what talent is out there, and since it's our first time, we are also here to just get inspired by an alternative way of doing creative festivals as well, and connect talent with recruiters as well, if we can. Fost il-kumpaniji ewlenin li għaw f'pajjiżna hemm rappreżentanti tal-kumpanija tas-software Ubisoft fosthom Danja Aldabal. Well, actually, we're very impressed about how it's organized. We have met a lot of people coming from across the seas, so from Europe, from America, from Australia. So we've met a lot of talents, and it's very impressive to actually meet everyone in one place and be able to get the best out of these people. Minkejja il-kumpaniji huma kollha barranin hemm waħda bbażata f'pajjiżna, Wyke Drazel. Id-direttur maniġerjali ta' din il-kumpanija Amerikan ta' dixxindenza Maltija jgħid x'wassal biex għażlu lil Malta bħala ċentru tal-opera tagħhom. Malta is our main center for our company. We have two other studios. We have one in Stockholm, Sweden. We have one in Krakow, Poland, but they're much smaller. Our main studio here for developing games is here, one, because we could bring in talent to Malta. It was a lot easier not only to find local talent, but also to bring other talent in. The Maltese government's worked really well with us in getting the visas that we need for people. Il-konferenza Trojan Horse Was a Unicorn se tibqa' għaddejja sas-Sibt li ġej u bejn l-erba' u l-ġimgħa ser isiru qatt ta' laqgħat kemm formali u anke informali għal dawn id-delegati kif jispjega s-Sur Ivan Filletti minn Gaming Malta. Avveniment importanti fejn qed jaqgħad l-edukazzjoni wkoll ta' din l-industrija u ġew ukoll komunità kbira minn barra biex jiġu Malta biex jitalmu f'din il-ġimgħa fit-THU, allura inkomplu insaħħu l-Malta bħala Home of Gaming Excellence. Is-Sur Anthony David Gatt minn Malta Enterprise qal kif għal dan il-għan ġew f'pajjiżna 63 kelliem li ser ikunu qed jaqsmu l-esperjenzi tagħhom fid-dinja diġitali ma' dawn l-istudenti ħaddiema u oħrajn li qed jippruvaw jimirħu f'din l-industrija. Manifestazzjoni qawwija tal-kapaċitajiet ta' kreattività diġitali ta' ħafna żgħażagħ u mhux biss minn madwar id-dinja kollha li jaħdmu f'industriji bħal digital games, films, After Effects, etc. Intant fl-Università Amerikana f'Bormla għatta delegati fost l-1200 li għaw f'pajjiżna iltaqgħu għal ħin rikreattiv qabel malada jibdew il-laqgħat formali.